Oisurwe n'Ubusinge Eugene w'emyaka 50 kandi omutura wa Kikwete. Aho mushacu witu wa TV West yashikira omwanya ogwo mukasheshekera izoba yashanga abatura hamwe n'abandi batahi barikweshomba mukayakitwa okureba ekibireho. Muri ka asaidi yenje mukono gwa buri ntabeba munagere nkaho bamutemeye kipange basigera ako kuko korora niwo wenyine muzeyi wanjye dadi wanjye. Umuhoro gucita ko risa gusigireho kandi abaturano bajara ngubire guhandikireho inyuguta ADF. Twasanga ikipanga bakinagireho hano ikipanga bitibyacu bikabandikireho ikigambo ADF. Bene na hasi ndahaguye utunde yenye ntitaka nabahandikireho ikigambo ADF. Zantu utunde arasukari tuwa amachare sahanka munana guikirumu kisangireho na hasi ahandikireho oli ADF baitu munyikale twetegeza mpicho cyitwa ADF terumu uruhole nasana akoseza igi advantage kwefora ngo ADF eri mpicho yakano kukutinisa abantu abandi bareke kuyongera mu kuseruza wangu ekyakozire mulingo oguno kwetegereza okwange. Twatunga no kumanyisibwa ngo police eshikiro omwanya ogunyekiro yatwara omutumbu kuceberwa omutumbu gwakitwa guri omukabafu ahirwaro rya Kyenjojo hospital. Gasha kwa Daniel Bingana.